Thiki mwino ya Uaso Narok iri na makiria ma eka 13,000 mugunda uria aikaria mahetwo ni thirikari thutha wa kuhamurithio kuma mutito-ini wa South Marumanet. No riu aikaria maugite kuri na mubango wa kumahamurithia thutha wa ruhonge rwa kuramata nyamu cia githaka KWS gwikinyia kuo na guthurima uria rugiri rwa thitima rugwikirwo na kigwatio ati uyu ni mutito. Tuko na shida na sauti ya president. Tumekutwa na janga ya fence ambayo ulilaunch ya Marumanet Forest. Yes. Tunataka kuambia mheshimiwa leo, hakuna kitu inaitwa msitu ya Marumanet. 3/4 ya msitu ya Marumanet ni scheme. Nataka tuelewane, ni scheme. Na mwananchi ambaye yako hapa kuiba shamba ya serikali. Ni scheme ambaye ni serikali iligawa. Turonire tugiuka gwikirirwo rugiri muthenya wa kiumia twi kanitha tugoka gwikirirwo rugiri rwa njogu migunda-ini itu. Ni twarega migunda ino twaheirwo ni thirikari ya Moi na tukirumirira njira iria ciagiriire, tukiheo allotment, tugicoka tukiheo title deed ni thirikari. Ithue gutire migunda twaire. Tunasema na no kubwa ya kwamba fence ya kuzuia wanyama wasiingie kwa mashamba isiingie kwa mashamba yetu, iwekwe mahali ambapo panafaa, kwa sababu hatukatazi kuwekwa fence, lakini isiwekwe kwa mashamba. Migunda ino ni caveat na migunda ino ni title yaheanirwo ni thirikari ya Thereti Daniel Dorothy Arap Moi, na nie ndari umwe wari wathire gucaria migunda ino thiini wa State House ya Naikuru na ti migunda ya magendo. No aikari matongoretio ni mwaria wao John Barano na MCA wa wodi wa Miti Irene Wacuka maugite matigwitikiria tabarira itahitukitio ni muingi, makiuga aikari aya mari na marua ma kwigwatira mugunda kuringana na watho. Makiaria mari na matukoya maingi, muingi uyu ugite ndugwitikira guthama kuma thikimu-ini ino kuria maturite kwa makiria ma miaka 25. Otieketwo public participation. Yes. Na kwa public participation egwekwo thirikari iri ha na twera title ici kana karatathi. Ici mati maratathi ici ne title original. Fence tunawekewa, tutaenda wapi? Fence tumewekewa, tunaenda wapi? Si tunaomba mheshimiwa rais ufike kwa hii kiwanja hii kiwanja, kama tutakupea hii shamba tutakupatia kwa mkono yako mwenyewe. Ngiriboti Inooro TV kuma tauni ya Nyahururu guku ni kaunti-ini ya Laikipia, njitagwo Peter Mwangi.